ndio maana soba ndio bonga muganda tutorokia nigere update ndu akora interview nechi queen echi the benga the queens of penga ndu akora penga kidogo agenda rumba kidogo hivi usually kama kuchanganya aba mito thank you so much for the support mworokia baswati aba ikatokea ranta kwa video ntokaenda kushutia video you know Gladys Mapenzi ntokaenda kushutia video that is ongoing na pia Sabby Okengo the queen of benga nera kenda kushutia video tutagite we are trying our best kego chagalia tusimtafurahia ikatokea kwa garanga koraya aba swati na barobara sumusikira asima ba support usiyengi mabuna tubukwa nayo abana butubwate aba noja aba babere tubwate abagere babwate babo yonde kwa Nyimbo na Prince Suzano ono naye bora mwenyewe producer kuna feedback iko hapo kwa audio yako audio iko sawa okay basi abakusi abaswati na baba isa kurikirira yabwase description yabo noroche nindege YouTube channel chabo because the only way we can support them is by subscribing to our channel, to their channel. Imagine Sabby Okeng'o has been in the music industry for so many years. YouTube nera atualire for music emyaka erenga manya pia nyako ikaronya 500 subscribers yaba musi. We want to push her to support IK 1,000 subscribers. That's the only way to have a post. For them on their Facebook page. I think ngwaro si Facebook page. Unapata Facebook page YouTube for the by YouTube Gladys Mapenzi ndera nyigo. That's tane kutora YouTube channel itu. Iko gake mwe push. Mworo kyubwanja. Mworo ki support. Kanjake Sabby Okengo because nere mama yao. Kakiole biega baba. Ona buganja ni buganja sana. Buganja ni buganja sana buganja. Kamera nini? Ndo akora interview choose. Tukataba kuchokana tole video. No abanje update of what we are doing. Okay. Tiangira libageri gukwanya amashabiki abagusiba mite asemu abetonsi. Biyamule. Okay, update ndabayenga mwarutse interview mheshimiwa atokorerete esengenchi yo buye bwaye nenkoro yayengia ameamua kutufikisha hapa. Tunaendelea na ntoenda tena video korosti video ono abagusiba mito agito ikange kyagera nintu abasubati bagotera kugusi motoro kyubwanza nintu tubwate buya to takonya abana ori ati tabataba ki ukaiboro yobono oyo no mwana ogorerete oyo no mwana one Gladys Mapenzi oyo na orogeti umuziki oyo ubona kumbwatire ndi Sabby karangoro kirinde nkamubwati birandi bike mabone mbande yane muna yayikire bone tete kongetandi gutigo but it's okay they want to ndaramu introduce umwete kwakorire genda abana musikia bantu batari gukora iki kiakire tuga iko karauno musobati oyo ni mwete umwegeri umuziki mukini buya abe Gladys na binderewe okay na roche ngana bwate talent eri igoro ya music ekagera bono nkamunkanya kwa moyo you can do it ina roche na bwate talent na ndi na bwato moyo bwo kogenda ekyaino no ekero tuli gasi tunafanya live band sana ekero tuli gasi ria bande tuagora gore torosote era kwanya no ari maiki gora kuna gusuguma mbatigara abantu babiri no ara kuna kubasuguma kunya kwa moyo bono karanga na bwato moyo bwo muziki oyo na ndo ranya kwa matuko makerinde twaranya usugumire bono nkarura rinde tiganwa moyo na ndi musugume nera koleki nera soke bunanje ngunyarare bakora copyright cyao ya kabisa mono tari cyane cyose no rutse abana muziki bonse piba abakoro bagusi
copyright abwatete chonzi pi ago chitera. Gladys, we are so proud of you. Thank you. What you have done. Nchenu na teba na koroche for the first time samatango ndicho kere kwa to put on the stage. I think njengara uno mulero bwokire. Now ntuacha gete kushuti video yayo kotero kwa umwanchi Benjamin Musioma mwanjo wanje tusirete gafla. Update kiora mashabiki ao. Nainche mwanyagetinge kuba kwani andons pia semore miense ya Kenya jinsi chisku samarietane nche Gladys Mapenzi nalo kubateye bagusiba minto ntagendera to shoot twara shoot reach clip unkego chiri chiankarende nande twacha kurigi chi town ya Rugura aki nche nalo kubasaba bagusia andons pia semore na intu motokonye motosire rindegera na intu tosuke asitoberete ma YouTube gake mwabeketi kieri yo kaiga chikoberi bweye nche na eti nali kubasorora na inu motokonye moto tigaleni moto bwato koboko na mo subscribe igo twanyorire kende kurwa semore bo bana twarore no muramo na intu rindegera motosire buno bagusiba mino na inu muna bagusiba minto rinde tumoto bwatsi na into soke isiko toche no nya bare ngumbu na intu turali nendegere twabere Kenya mama tuchiko batere ya basongo bara mna togotenga tusukia bana baito na intu basoma gara Omusi we transform lives and we support talent. Njaba supati abakera na abanyore tali nito bata matanga yongicho. I didn't like the way I saw them. Kera naro mate kera naro Sabby Okengo kote Sabby ba. Ngakimono ngakyulika. Kai wakiete, kai yosirete. Yani mate Sabby achita katika kotera. Konde na ba. Akia akonde changamoto nchiro iga. Nche koruri tukoliro mate ntotika netina baswati. Tukagenda tukakora interview area. Ekwe birako muga. Ena gukwaniti. But then you pushed my hand. Yeah, daga. Yeah, you can remember, but you pushed my hand. Ninja Sabby Okeng'o. Sabby Okeng'o. Oh yeah, Sabby. So, and yeah, nilikuchanganya. Yeah. Omweta banabwa basubaka tubwate bakotera. We want to improve their lives. Kera basubate abakotera by the you feel like you are in heaven. Yeah. Una tu aparte interview area bakagenda ngamambya bakacha ngabate yo mwete I don't have time. Chinga kichana nende Kenya abona ni chinga. We had to start to do a video immediately because on Sabby Okengo, okay, that's a YouTube channel. Just if you can direct the camera to the screen, we check on the YouTube channel. Amatera bikiro ronali amakuru pua politanya ko korogotera. Ko korogotera boli. Tanya korogotera boli na umusanyoro sire gotera kule quality kuru kuye kwa kisasa. Tanya koragendo genge buneke. Kama tena what we have to do a good video. A good quality video. Tuetana niregusi tokorosia chi video clips tokushoot yo kotero. Bono igana tukamua bono etokuchi okodra araria. Like Ntokendere tokushoot. Otera ngwera kule nane ngokore tatso. But also unamuroche umete obugimana chibesa na chuo. We're Nyasai, lakini nsenga we support our lives with money. yes. They will need your financial support. Una muwa abere muko wa support mo batiga Kimbati tigantiga wonko nakobate bikorwali munagwata korete interview ngo nakobate igaki amashabiki yaminda mugusiyo minta ase kwabe akitoto tiga muntu nabasubati tokwerwanirira igaki tobwata okaboko igamuna chikabira chindo konyora bakobwata abantu baba ikigurali baba tigo na babwata nanda kandi bayikigurali batigo kero muntu zo ujipigania huko juu lakini kitoko sabana kina itu akia basubati ngonya kobate binde baidi endelea kuambia leta hiyo gita. Je, wewe unafaa kukana hii gita. Hiyo gita. Nyamwe tupate hiyo gita. Wapati obuna bopo kombe bwa kana bokerega. Na hii gita nyingine patia huyu. Kila mtu anakaa na chembe yake ama namna gani? Kila mtu anabe kombe bwa.
So inche ebiri fumbwate nando kusabambwate nani gato state naro aba kusiri kwa support kitu tunashukuru because we need you to come back to music. You were born an entertainer, you were born a singer, a songwriter, a composer. Kitako kenda nandi kwataka kusira ika nanto chako na Sabby Okengo ngayakale there's a time I tried to look for you tindi kokonyo. There's a time I needed an interview for what's going with you mimi sikupata mpaka vile nimekuja kupata kama sisi ndicho mimi nitaendelea kuwashika mkono. I'm going to support you fully. Thank you mpaka mufike level. Ukifika hiyo level mimi nikiona basi mnachiweza because tumejitolea kwa support. Nche ntaragenda tambe towango kotera kuri otera ngorotere tegwa enyangi kwanza tumanago cha pesa akarande enyangi nje ngwanjete because a message kubwa kile mnakitia twanja asenyo kitwa nyomanire nande nkora no you asokotera kuri no bustia mangana domestic violence style ya basubati bagwakwa tagwako musubati no mo tagwako musubati no roe tago tomentio musubati mo muruyo kubwanjete onye ko mwaka bupige na mapenzi sina yoga nada na boyo it's a good message bas babere bataine bitu kali amagongo ya ikire babere kabanyoma ineno mogoko enyangi yegatinge ya bwene Yitengere ne biriri atono mogoko Omakungu mweberali uno mwana Orobarurwa nengi nabana Sweetie kyane tenyantete Omakungu mwachakabisa na lyerebu Asobosyo kwa mwanene na lyerebu Moruyo bwanchete munyunyute Abaganki batige babimbe bateke Mwantane bana baba Mwantane bana baba bana baba bana baba Mwerende bana baba bana baba bana baba bana baba Monikiane miau Ingwanteteke monikiane bunenya Ega chuchukiao gasiekere Ega chuchukerende kabiso kegekere Ege bakinge keriaga kembete Eke baki ya kembe kabisa rutaringa Enduru chenye rundi kabiso ya kege Mwantane bana baba Mwantane bana baba bana baba bana baba Mwerende
baba mwerende bana baba bana baba bana baba my sweetie my sweetie my sweetie my sweetie ege tam tam ya my sweetie siro ya nena ya nyate my sweetie siro ya nena ya nyate my sweetie takoroti tindikorana my sweetie takoroti tindikwestie my sweetie takoroti tindikorana my sweetie honey honey ni wewe napenda mandazi ay sweet niwe napenda aya kata mutu sasa Kata mtu na mapenzi, kata mtu na mapenzi, kata mtu na penzi, kata mtu na penzi, kata mtu na penzi, kata mtu na mapenzi. Nyakoni chikamata. Ole tomi sabina yenderenya, Akambo baba ye kwantano kuye. Akima, edi kiwoko muri yansano kuye. Kula waya, wacha senyege. Mpende anayekupenda, asiyekupenda wachana naye. Au wapatia kitu kimoja mpenda. Oh my God. Hey. Wewe aliga moyo. Kwata moyo. Oino musuba. Oino musubati umukungu. Nanyo konteki. Na into yo sabi. Karatiga. How do you compose your music? Okay. Nche composing yani. Ego chabuna chindoto. Sometimes nabona nyone nde chikoni yali nkuru. Oko tayari buacha. Ninakipa. Naimba nikipika. Ama kama nikukwa shamba. Ukokulema. Inkolema. Nderoche. Osibichi shugulichiana igambo sibi. So okonyora kuna gogo chana chaka go compose. Yeah. Gogo chabuna chindoto. Sometimes nabona nyone ndaire. Nkoboka igana isaraza. That's why mbata yabantu ngo musiki ngoboroki. To konyara gotiga. Ndiro rata ngabono na arasiri. Na tigire. Kwa nyora byagote ire n'ibirije. Sometimes hata nikiwa kwa soko. Huyu mama ni mwenda wazimu. Lakini because abantu mama eta ama musician wangia wane bileta byo musiki bya mubwati. Yani inakuja tu inakuja kama ndoto inakuja tu. Ono nanyo na compose. Wakati idea imekuja na melody aje yatoka na nachukua kalamu. Pone sisi imejomete talent ya lengo. Zimekuja sahi. Pone yatoka na nachukua na record. Ile na nisipote. Then baadaye ndio nakuja chini ninaandika song. Naenda studio naimba. Wow. Now, ndeke toto tebi because this one inako but also I want to repeat the same question here. Nkigia bakoreto ogasira kubasoma musiki for so many years. Challenges nchiro mugambi. Nchiro more especially ntete gota yumwana musubati ole isikali. Oro musubati utagete gotera. Kaki omugusi kwanza ndate yumugusi. Omugusi ominto. Ka omusubati dibaga atere. Okay, abasacha nto basigete.
na nento banchete lakini ekero maybe orochenga maybe ono mwana omuswati utaite gote tia kama taingo buno boraya tia kama taingo buno boraya obakembi guchigokora mpatie support mutaigenda yote lakini bwerende ekiagera industry yo musiki nebwate challenges tirigo omugusio mintu allow omwana omwiseke atere onye kole isika ali gogotera kaki esike na ndogende challenges ntire muna kwamba uri muga kire igoroma echi chiagere no inche Sabby ntanya guika asena atagite guika echi chigerete gwa ina chire gukuburi gaki umugambi utagongo challenges ntire ho igoroma no mugambi more especially a woman in Kisii sio rahisi utoboe uko nje kama umeolewa ama chiko naro once kwa nyomiru ama chiko naro na kigo chiabono tuli gutambuka na nde bono ayibono mwana muziki umusubati tuli kunyara gusoma te tuli kunyara control kaira egento keriye guguchanga no uri nawe no bukima na bwo gosinya kurage bono ase umusubati umugusi chande chesire jinchiro mo especially akero nyomire nandi kugotera that's why abantu abange nte toira ni your feelings kuchimaiga your thoughts okay your thoughts kuchimaiga oinyore abasubati bali bachagete umusiki wako wapi awako abantu base una umusubati naro kwa Emily Migio ebiso umusubati kiti oterete masi mama ono na inche Sabby na bandiga I don't know tima etiwae lakini bono igase ase e world ya to ikiri bono iga 2023 in fact allow musubati yani to mopimira limit nje bono challenges yana okay ina chitenga ngasoka nje ni nyomire na and I love my family so much I love my husband I love my family with all my heart sometimes umetenko idinande na tiga tindikoenda even show hata nikiitwa show ya 30 sometimes naogopa nikienda huku nikikaa siku mbili huku nimewacha nini nitawacha vita nitawacha huyu ameenda nini so more especially mna nchebonde tebere mna nchege ntukiangire ni maega mno musiki my husband sometimes tasibogetibu ya kuchiade but I love him so much I love him so much with my family but tadi go siboka buya iho that's why na ida naseka ngakwerera ni ngacha akimbata ono ile naogopa nikisa kwa bwana kinyo nikienda hii kazi maybe husband wangu akini ono once ankani ntengotiga ngotiga nkomusika na tiga tindi kwa ndega sina yebes koseka ntete kwa tindi kwa ngende senye chokani eli atabire ngandio rominyo gete bwangu bono egento kiagerire bono na ira ndemaega na kinda tena na kieti sometimes tunaogopa kama wanawake wa mostly Africans toko bwana kino it's better talent ye kupi lakini enyo motepo so okotema go balance these two things within your family or your career bono yatoka na kibono kwa ugotiga your career inakufa unarudi huko unaona hiyo sasa ndio challenge mingi so I want to antete kwa tayo subati ganchire ko your wife amewacha wanaume wote more especially mimi naweza sema na Zambia my husband mali anasikia niliwacha wanaume wote walikuwa wananitaka na alinioa wakati nilikuwa huko juu zaidi sio saa hii nilikuja kukusika kimu kambi ngoja nilikuwa juu nika cancel hao wote nikabatiga nikamwanjere bwe anenga masa chabona tetiko gukwana kwa niaba yaba kabande iskali kwa nyomiro mwana muziki gose onde musubati onde bwate talanta ya gakito musiekera mwala oiga aye no manyanga weakness nchira bwate motebi ninkoroche okumutianira no embo saigo tiganko nyori gusini nkoroche mocha nini unajua lakini mimi husband nje na mwache te by the
ngamwana ndakantaka tingaje tingano yatanga tingaje tingangu na kara so hiyo ndio challenge tunapitia. Unapata saa mnakuwa nyumiru, unashindwa kwenda kazi juu ya family. Kienda kazi, ukirudi ni nini itakuwa? Wano hata kama uko no gari kwenye kwa sasa hapa nimechelewa. Nikirudi hapa kifo kama nini? Wana ikine kigia kogera to mostly hapa gusito ko musamaya. Tuate afadhali family kobwa. So I'm answering your question. Mimi chenye kimenifanya nikarudi chini ni hizo limits za family na financial. Mambo ya pesa sikuwa nayo. So hata kama familia yangu ingekuwa iko na hizo doubts, lakini toke mimi mwenyewe niko na pesa zangu ningejisukuma. Sasa hiyo ndio inafanya mimi nikaira na nikabona pinse. Now because your husband is also a musician. Nene ni mwanamuziki. Buna oroche mwezi na mwanamuziki. How is life as a nyombo? Operate unabana muziki. Okay, it's hard. Se mina na bono na kueleza hili. It's hard. Tuwezi pinto mkate. Eke kire igoro. Lakini tume musacha umete kuika feel. Musacha ere. Ele bana. Kuika feel kia kaka ndi basi mai ai kale paro. So bono nchebuna nchendo chembu yatole with my family. But kuna kale ka question mark. Huyu ameenda nini? Ameenda wapi? Ameenda kufanya nini? So sometimes when weakness inera so how do you deal with that suspicion? Na kioko korakere aikire muna wachire dance mugako gocha kire ubeka chipichoni maki na yatari dance kwa agenda. Yeah. Because there's a situation by no musacho kara kwa na mukoro musiki osije obri dance as a club. Arago sisi no ukahaba ane una ayate abuna naba sa choko inyanda mwamu elie chaki ko muso ono nche date ko okole mereri okole mereri na bora ruko rugari nyore gwa kirugo kwa rutiri nse gwa tirwe eliso so kwa buni Rwanda ono okole mereri kwa sieke mirangu wa hiyo uchungu inaishi hapo unaamka asubuhi unaendelea na kazi yako. So I deal with that. Ikifikia sasa hapo uko bisa yani unaficha kwa roho ndani. Autoi. Wono umeta abantu banya kubona hii. Narorera comment ya. Nganyaganya hii. Wono Sabby ende wathe no nyomire. Nango yani batatu kubanya una who is the lucky man? Who's the lucky man? Onyolete the queen of Pengo. Who is this lucky man? This lucky man. Mbaka mwani fei. Oh yeah. This lucky man akoro ku Joseph Ondika suguna na banda na wate bandi ya enera banda kuna watu akona mashabiki wake wengi kuliko sometimes ndetoko sima gotia ino shine na wata watu akona suguna na Joseph Ondika abana bale ngomugata. Okay tugata abana batatu. Yeah. Basi aswali mambo hili swali wakati vile uno mote lucky man onyolete this beautiful the queen of Penga Busi akurukwa Joseph Ondika suguna bona enenerabu ngonjole bigoti ya nise meye there is another upcoming queen of the Penga mwita matera ye nungo iguna ndirako kune Penga ari mwara sukake kama kune rumba. So tienda kwa ndege ntekia bantu barambuji kwanza kuna wenye waniuliza kwa phone hata mswati naro kumuravo nigana dia mboniki unafanya muziki gani more especially unafanya rumba ama unafanya benga ama unafanya nini? So I started with rumba. I love rumba so much. Nilianza na rumba lakini ikatoka mogusiomi ntanje teko charuka charuka korosama lakini apora wana karano it's better ni compose sounds za kwenda haraka ima nchiko kacho mogusiomi. So nche I do benga, I do rumba lakini most sasa ni benga rumba ili ngerwa go chimuyi. So ngoko rande even secular niko letaka tera na babuji niko letena upcoming artist
ninkolete na barua matera bone gari studio mimi nafanyanga zote even secular I feature kwa post yes I feature yeah that's good of you ndaragenda ngindogere nakweba utero kukwenyangi unakoroku ya did you dedicate it to your husband or what no I did not dedicate it to my husband ena terete ko yani enyangi gusi asabali banyu maine yani ile nko ba advice na ki ngaki gendera gwanchana nandi mwanchane muno kwarolije I dedicated it to the lovebirds wale wanapendana more especially watu wa wenye wamefunga ndoa ya harusi ile simu yako iko wapi Ay cameraman. Yo boso kugaga gini. Ito sumu. Queen. Mwete ya tosire bo palette. Sim. It's a smartphone, yes. Nani I want just to assume to zoom. Iko zoom. Hakuna ga bonga pointi ngona konyie. Apa gusiba mento. Enere simu yogo kumia our Queen of Penga rumba see yeah abugate esimie no nyene kerore kita yani esimie timaitio maybe ni ya 24 ikaya ga kirigere ndagete togorere sabiesi yeah mwanja nchigaki mono iga cash nakwere 5000 igo tuwachakire Karaba tena mbaya yesi kwanza. Pesa ngogo changira tolo tokogorere simu tokutwara. Ngiko usine item. Yani by the way tugende bolo yesi bidata bwati. Ikibona kupatiria matera ko YouTube. Ose Facebook. Na kwa. Ngodo cheka kenga bwata ga. Kiganga na gigiwe. Yani enere simu Sabby Okengo. Sa. Tiamba namba yesi. Na gako na ko yalimire. Ukalimire ise yoko ile mte. Tabe mte. On or off. Ile simu. I tell you. Namba ya enu ile ga. Okay. Tiamba te. Basuba anyway channel ya basuba ya buna mlega mabu ati siminki. But tikera ba kuira na kuchigusi. I want them to return home in a different style. No nya I think inche ibyombo mbere nko bagorera. Kigita. Maybe ne drums to sine mixer. But also my thinking style toko kora to support ya muziki. There are people who love you. Wana munanate bire njengo bagorera David. Bagorera ne mixer or say drums at 8 of them. You might not radio corona njite ya mogorera microphone. Ona kebe na njite ya mogorera speaker. Ikagera ntagete mutu ari byumba byenu kuna murega. Muchake go perform. Koko gendo kwarangiri kwasigete kwa na ibintu byao. Because I think that's the only way. Turabuze cyane wandi natubuga ati none tubuga ati kende. But I think munyo ari byumba ibi. Yes, you do amazing. And that's the only way that I think you will be empowered. Kagari no abantu magotera, amoko gani iskoga perform muro stress check. Okay, mbali ba karibu ikira maybe namba ya itoga mbali ba nkona kubaira ne rire by each comment. Namba ya na igere 0710 59 51 31. Ine namba ya nanye go change ko naga chage to musiki. Nere yo. Inje nanye go change. Ngo change tini go sirira dipi. Sidi ya bugate ko. Aki eda kwa kukalimire. Dia to kalimere. Tikabona ndage n'uchi mwendo. Asante. Gladys Mapenzi. yes New name pone go trend busienge. Abantu bakomete buna noyo ukayaro. Ndage to ligara. No me tengo introduce ya lakini bono maite we have started to shoot the video. Yes. Mwanchi Benjamin. So I think ndagete abantu ya update what's going on. And kuonya mashabiki yao. Abana kio korogana bia. Basi. Kumbe abaswa by the abaswa jibeito. Aki obotaka negenteke. Yani yo mai Otaka no sense. Njoyo gukwana. Ekero na ikabaka ngateba no gake siikere tikabana ndiko musiki oyu. Nganda gakora chikonda. Ama ene kero na chite amatanga yo ndicho. Esther no ni chene sogete kero sabia konde ngeto kuchiatera. Ngateba tinte itikoreka nasi banda. Agansuguma pake stage igoro kumbe ama ene nyasao neno arenge.
nkanyora umugambi otubwatire okoboko muna egosoriga mpaka rero muna ndoche iga none omonto ori ondoche gusiga agitaguko gaki enchara nende ose oboreme rwa echibesa na obobe kero otabwati kende aba okonyora ongebarimi enchera gete omonto kogweta para omonto bono nere omwana musiki oyo bwesogete buna ebarimi bari komochangira bamwe none echira lakini gwetera ase inwe muna mbaroche iga inche bono ngochinde kobeka chianga chingiya tebigosiko koba barimi enchera eria nando mugambi tianda komenta gambi tigo mugambi ase niwe kiagera tachieti goto ninkora tachieti goto ngaba swadi ababege chitira bati abo chokire gatoso yigaji ai me atanga muchi bosibi buchiro agatogekere egaji nkendu amaena none chianga twabogoretie mugambi atete gaki ya yecho chingora tachiro gosoko abato chenjere tichianga nkerende gaki no mosa gotorige na limu atoroche riri wiki eria amokore tofauti nero gaki oboremeru no bobe ari gwanchaga mwari gwanchagi moto support gaki moto support sense moyo yokugora none byombo sense mo gaki yo yani gotwana ne capital nke igo yo gosuki obogima mato togochaka tokonyara gochange bogima bwao otabwatie ebesa era nere kirigento otaka kunywa amache goikogore otaka kwenda ando nsiga nabo kirigento goikogore naba ne suguma squeeze onye tosumegeti nkogoro ari gusaba gaki motokonye basi ntotake nochuna bareka nane bari kwenda kuchimaega anto iguna naye bachite baswati ambari konyuma abana bantavuga to mochoko egento kibure tine support so tuba support iga bambari jogere no kuchimaega by the way the first thing we are planning now next summer igiye kuchaka kochomo kuchakira umutienyi okane osoga 5 next year 2024 abaswati tete tuba na isiri a tour ya America, United States na Canada mubere US umutienyi yomo mugende Canada umutienyi yomo and I will make sure that happens. I will provide an invitation. Monyore visa ya Canada yoko chiko perform. And I will coordinate with some friends from United States. Nabarwato invitation so that you get a visa to go to US next year so that you can be able to perform. We need you mutare nsasa bagusiba na bakenya swala once so that you can be able to perform. So this is a life transformation journey that tutakora baswati baito bapenga bagutwe gusi chistandard cheno chiachire gora anima yetu na kiro mwene ngoja kwa Sabby abana musiki bali barange I know pia watainuliwa. This is not about you, it's about so many other people. Yes. Togoja kuinua bali bakubabugeria onekera moja kagenda ngombe moja kagenda inumwe moja kana nababuki baino ubutani mwa abantu kwa onjukira. So Gladys, tell us a bit of your life history. How did you start music? Nakiwa taito musikio. Ndio musikio yone nayo chakete ngonda bana chila bandika nanya korande buna bagotera nganyona bwatire maiki abana gutara soprano baka ntera ngetanyi gita Yesu lakini nganya kubwata iga nganya kolema baka ngachaka bono gocha tukaumira na Sabby ase bali ku perform nyakwaria ngachaka ku perform ororo matukabira tatu ngachaka kubwata bono chi copywriting gwaka chonsi pipa ke chaba kera mati cha Sabby Okeng'o kera igwete bobe na besho ne ya renge lakini ali kire Sabby Okeng'o lakini taiyo lakini kera bago cha kabige tena Sabby Okeng'o Sabby Okeng'o no cha kurwali sauti to kama useni monto kiu abo monta matenga Sabby Okeng'o mwana ngweta Sabby Okeng'o na itaba ondero dije kala kirango nganya kokora igo lakini rende Sabby Okeng'o ngento ngomo teberi ngambu ya mono tachi tukutwara ndamwe mwiri mundata ya gotera chisani chiana na muletera basigari ganda rodi ya go perform musi alene na marua ya bale bako lakini ogocha na ndo teri ya tera ndo menta tera tukira ingo chikokira ke gonte ona nchome tete ni korosa intena baka mambira bongo te na bongo tenga baka bokise
Bona Sabby ukachinsa gete na bakora sonte ati tutagontere na babo nchuko yugo na menta bona abo nago kana bongorangeri unonyo umuntu akogunga ki Sabby Okengo ngochari to umuntu ale club gete uitali Sabby Okengo lakini Sabby Okengo uyu wake simi bamboli no lesiko nchuba nono nyale kwikase gete kinyugwete ngano musiki no nale kuruga ngotigo bukimabu nasoka liuka nagenda munango performuga ande chibesire Sabby Okengo ajiko na naye kuchonzi esenge njo Sabby Okengo njagana nigwete nsibe umuntu kayigurega uko senza Sabby Okengo ikira naye kuchibesa ama enda bano ngachangarra nabo nere buyale ndi chikopre Wait, let's plan ili inche bone gano beka ngotera na tera buya pina ende to komanye ko stariera morusi ka to komanye stariera ibono ra chikurigeta nakirinde Sabby aba monyera kitoko neri tundu usigete lakini bono kwa ombi umuntu uri gocha ombi ndanye gusonsa iyi rebo lakini nerebo lakini nende bacha banyo ne umusiki uri ogendera kawaida tu barana kawaida bono ndamoro ya tigambe tebenga mostly enda mamu yo musiki nere igoro mona se gusi igoro mono embe pi aji ubotara ko kuru stage embe sana aende na bora ikasegete of course nonyo koru mwana musiki geto gochaka uri igoro era na ire egosine club ikia gotera tago tebanga geto minto chiraria mpaka uranyore lakini abange babo kuchukumubwa okay ntete comment gentoga abumugana ntete comment gentoga my journey ya music ya yo musiki yo ogusi mostly ogusi nje nalemera in fact naruwa ni gwese yumugambi andi bono nchikora gakinche no musubata ama woman I'm just a woman nki gosenko rwanda gwese yi sometimes nabora nyole ndi stage nandi nakwa nite center yende mwachire bona habukale rende bona iganya sanko na koigorale basi bona kara ibura kimi bona nabora nyole kinde stage maybe dirikale bona tete bote mangana dia kale active yatoka bona kuirwane na mine takwa star uko mbere kuirwane rande bona gusine byombo to gutumie byo abandi basoire bakoje buya njabana ngo chikoyinga kichiane muntu tayo kombugeri gita bakobeke gita aye na go sorry my friend it's not a joke nande igobono mo abantu bono baitire Sabby Okengo nchetimbu ati babugimina na kwani ni nchetimbu ati haya mbwate babere boka abandi bali permanent lakini haya other oyibo solo I hire but nimbwate abandi babere bali permanent na inchi batari bosko bono yatukanga ebite binde togo shine to batara gotiari onya bita byonsi mbirambe bono kuikandi haki mbugeri haki gotiari nga kama itiko rusio muswati oro rusio beko muntu munga yatuka na rusio sigo bali kubugeri orionde batiki babeki bitabage babekire gitanse bachire bayiwe Sabby Okengo babekire gitanse yabetereri ngorasa ri bano setting igaba ngakirende na teraga so enda mwamnere yo musiki asegusi lakini nkora nginya sae na cha tororera mabira atokonye tutige ikiagera gusi mugambi gusi nene omugusi no monene na kila mtu akona test yake kero yo mona abwate umwana muziki uri yanchite Sabby Okengo ni mbwata abana bali banganchite Gladys gutwarara abaye bono iga bamwanche baguchikumwancha nande bamwanchite nonde nabwata abaye to korusi Sabby yo chiko koribeka gutia no oyo wanchite na wancha oyo ngante to komuchechi ngoro to komuchechi na gusine na tinga tanga Sabby nteta abagusi bonsi bibanganche chebweka ababande mbanyora to konyaro mugusine umuntu no mona ana bora tari Sabby wanchite ya bona bo nje to mina bona naro mbaro baby konyora nje to na ningwaje anje to bona na bona meka otuwachite twensi kwarorire bona enda mwamnero yo musiki buna bono kiradia te nero bono challenges ni kwanza it's one of the challenges to gwetera bono nabasubati muna linde twa umuyiga no lengi carnival naliri tanga ninkorangera carnival Nairobi ndamati haki abantu kurugana next Sabby Okengo the queen of kisi
Koja gari kuna kina kingo cha nakora iguraria na ekiondo kwinti abantu boikiringa asta yogweta igatoka naso ile stage urari bantu bakabeke gitanse carnival hakina kingo kora umetega yogwera dipinde kingo kora bona igatoka ava bangito moyega ege sango egesa kira soko batenga kaki please kaki mo humiliate this lady please kaki mo bugidi ye mo yuka ini mo so na batu kwa no na bese tu akomo aba had the most embarrassing moment I had. It was in Nairobi carnival nikabwato kumnasia ngatene around 30 minutes na abantu mete bogate ile hamu tusikie Sabby na di na ningi Sabby the queen Elizabeth Nyachama baigwete yangu na ati Elizabeth Nyachama we yani wakona sawa yani it was the most embarrassing moment but rende mbakwanire tuga bakamnyoka titaiga bakambwatire iga tugatambukira iga Sabby kiate titkora kikegenda yeah basi umata bantu atu ate abantu bakokorera esimu kinaro kiri busano karako kimesi yose yakire mabona nyozo karara no nyaka nyakori marima gache Gladys Mapenzi batera kwao the first single the first ever audio song ne kwa sole mwanchi pension bakotera bono togenda kushutia video tote byangu makyo batera kuwachite nje by the way njeno omuboraka munangu kwana mugakona nasirite kero mugakona nasirite katigara senkeri kibwata abana batano noro challenges kuna chire cy'abantu bari bamwabo nenda abantu bono kero mugako wakuru no meti bono emiguyonsi yekuba gukunda urukomate ndorukuru ndoturumbuka gocha ndobuguri bukombe bwa kurusukuira ndo swa mugondo producer otera kuri kwa ekobeka ngo goko batayari ndo swa mugondo bwa chinye ni chiao kero mugako na asirite arucha mangana getamange asirite oroche twarenge nereiga tali gose arware terendo ratanga akarwara metiye tato iga ngasumbuka achire duka setu abwate ngachikuira na nkanyora pumbo chiri kubucha maze ekoswere gisina akakugo ekera kugonta yino muntu mutabwate planning umuntu ngukwa guchi Karakter ngabo. This I want to understand that ukumanyiko yenzi how it happened. Umwakona machari kubuchiga simu. Machari kubucha. Aiwachire etuka. Chanachire duka. So kere kwairana. Eduka yane nachite kuigura. Kunya twagambire nero wante bitoko ndo igure duka rende nayo no nyoromena. Abana balire margo. Nchomete chinye nchiri cyalengo arongo sibukanko ane change kwerende amotere nanchite sa akante bona tira naye oro gosemo nyoro meno muri rimete mwanjite chimboga mwanjite bindebia tira bchenga nge saa 9 iga chamargo katira gochieduka ngoike duka no batonya ko communicate na RNC akega basani baye babere bagacha bakamubeli sisikabu akabatebona si ikerenta gitekwanda kuisibi ndi mukake bali bakagenda akabeka mache bafu alenga molero kaire bakeke nyoni bakesabuni akaira nakubucha macha makendu achikukubeli yari se bafu bono okoranga akerachi kumusa agaterese kisimukiana ne gitambi sana anya muntu tai yange goiko kutogotogo chibuti 60 akakwera abrakini rende kero muntu akuru meto mugambi abantu bagukwana mangana mange no muntu oyo murutogenda onyorere kia hanya mangana gete yani bakubona ki abantu abone kibali mochari basi lakini nkalemerera ngateba imura kwana nchanya sai no mugakone ntomanyete abali barengo abako ba witness kiana because bali ngina abantu gete eria guku bali ngina abantu gete abali abairi bae lakini bagasoka ntekinkarira ubura ariko gambana bara bakakangakiro kontebe atone chikaze ni cyane sikai garinde abano kabebisi rimete duka bana amatekwa stika barako bute siroli sikungi nale bako lakini bali buna basoka iga nenge ntekike kabayi ono ngo mwakere simbak mukwanera matana kintebeli umwana uyacho ichyo mena chiri na nyori simire muteja chitaikange go mwana uri kominyoka gocho kontebi mama ngachinye ngo mwanga mugolta to minorende simingo mwakera kiri meteiga abantera oli ngwisibia kali bano munere bantu ryo abana mete bali konyoka banacha
akantebi gwesibienda ase njabo kuri gitamba kia chiri gwesibi na mategenda bana matei kuri simi omotei atige kuri besimi ndete kugamba nere gintu nare komotei omwana ori okominyoka goika mate enda kominyoka gotira nande ndo cha kuri kamuro nkagonde mama nchungo tebe ninki nchugo chango tebe ninki kia mwana ori maito gosieka rioke dukeri na mama nchungo tebe kagaseni gosieka mirangu je duka ngaboni kyo gosieka re duka rene aya nchungo tebe igendangira nerete mama getamba keri na ata tochi gwesiberi no kere gesima iguru ekere gesima iguru ncherekie agetigo genda kese no ikaransete aya bono ngo chukumuri ngai bono yani omondo kogeti na nchoga swase nkoro yani ndeba na gite bali guturubuka mate boro lingo mwana oyo ngakiate ari mwana uri akubatebinga ngakiba kumugoni naki bakariye riga amaruga mina tukameter na bali yereti bakaime na baje lakini usiri wonte mama tato kunda mwana uri agatugamye gesima akarigereri bakaime arorenga ngakirende gitamba ikene slippers ye kiya baigura nigisime kire gwase abi ikine gitamba yana isteko yerete mbutuko sambiri ekero bono kire gento kere mwana nganyora oku kera kwete challenges kachakira gabu bono muntu akurwanda onsi ukurama kende gekobe kenyoru nganaye okonya abantu bali bakwenga maruba sigari bagweta mwabo naye kwa batuma yani nkalera ego because kare ngote garoko tero ko bonsi pi kiro mwako gasirane wa accident so there were accusations mungu no ena ruchite kare mugakona tachite ko muri at that time bakanda bakamureta ngabono goika bamurete ne atiru nero bole kinkawombi omuswati naro rengo uchite yani ukore miaka 15 era yani banyuma ndaga bagatigana bagaita na njireri umuntu ana atakati nkobe bono njenga changale meri butaka bwe ngachenjio muchuri akaba muno bwente ko bono kero babuyare ndo yokure ano monyane ngocha bono bagate muswati urirane bono bagateba tari umugakone nditi mubekera bagateburirane abo maina kairana njenga ombinga teba bintu biense bono nyoyokuru tigire nyombe nganaiga oso yokuru tigire boli mabunga naiga bono njengu kateba tigaira nabe bono tachi kuchana bana baye gatoka abana embaro igatoka mu muromu abo omugako yone bono lituko lirio kwenigwa bono nganero gwakige kama igente kige gansambe nkoro because uri ocha tachi tina bana baye tukana nero monene tukane bana bumbali gwakage kama go rende tukana emako nyoro mungwana ojo nere bono buri kige kama obukombe agwakige kama cyabo muromu kyamo muromu muno bonti ngoma lakini no bwata abana nimbwata abana batatu yani abana batatu ruchi bono musigo lakini nimbwata abandi bona aba na haro manene uri class 7 nginga kiyare ngabona bwensi tari kuwaka bono musacho yugo wake kamago ukora egento kirige kanduma nkalera bone balimo amatesa kamenya guchakira gabo nini bakorito mukunguri mungwana oyo ngakinera abwate deni tukakondisha mugondo gete bakareto mukunguri bakamwatera ngabataiba no njitinkane tyo bwata mugondo kwaro kerigwa asu tetwaka ne deni yo mugakonde nanchembe imbe furi nayo bafuri pero manda kore biasara bito mugondo ya matuko atigere karibu amontari gocho gutuchinsi agange kabiri tukura bagakana bamurori murori mu abagakana pi gocho gweta para mukaye ngunda amale yani ngaitera mangana gete paka nkanyora tinanya gotera lakini nkanyora kuri bwachiri kuri bwachiri nakia abantu abanje ndaihara nakingo kora ana bane babwati murete nchibuye katimbwati murete imagine umuntu yugo kuoma abwende go kwana ne pencil umwana chiri school mu murumu abo kwa makonyo abone rubota mangana amange no ruwe konda ani bontu bwati murembo gwikaransira abana babo baragiro bapange kono nanyora nkurira twachaka kurira na abana nyumba singi njo murembe tuyu ekateba ya yankwenda bakangenda motere gusenantigana
maina runa bana chitiri wanga matera timo kwa netiri eta kare bugata na bakwe bugata lakini na materete na materete because yene rengenjo yaka kwa bwate okunyura mugako ogo nando bwone bali bakugucha bali bangu nchanda because yani konyo yabere bobe basi a producer twanga gotero ko ngotera kwa madra sana kuri ngalera ngotera gingorera nire ngogotera baba watoto wangu Benjamin Mosioma Ondieki kurwenya kwe tata kaigo sebo no kuachiete naye sabana bane nali nirendege paka Amerika kukulinya tinda konyo kaigo achiete tato kandira bana ba unchipie amakweli na maganga gakia bantu baitu gakia bangina bali bamindu mota kumbwa tisia sebi kudebyo kulerande baitu Gladys Mapenzi nakina inyora manjone nyachete inakina inyora akyumwanjone nachete isabana bane akyumwanjone nachete Beni Mosioma umwana wondieki kurwanya koe omatara seito kyumwanjone nyachete kyumwanjone nachete wantigeira bana akyumwanjone nachete wantigeira bana akyumwanjone nyachete uchungu sana ni uchungu sana ukanduzia seito ukandeta seino tomenye naye kwangeira bana wakanire chiombe umwanjone nyanjete wankanire chiombe umwanjone nyanjete ababisa bao nigo bagonchanda ababisa bao tata nigo bagonchanda bandongeire moino bandekorwa mate bandekorwa rogoro enakingokora umwanjone nyanjete aitona kingokora umwanjone nyanjete ukarwa chiombe umwanjone nyanjete akiswitikiane aiwachiete akiswitikiane baitu aiwachiete amagomba mange abana bao bakibakombolia aitatachiete inginda batebye umwanjone nyanjete inginda batebye akiswitikiane antigeira bana akiswitikiane amuraba mino igobanchaete amuraba mino igobanchaete abairi bao igobanchaete ekenyoro kiao igogenchaete ayokagenda katigetikende tata abairi bao omurao mino igachaete kyomorugi oye igera kondama akina sinyuirwe asengotara asenkogenda korwaga kwete ainkogenda korwaga kwete antigire roro ainkogenda abagambi bonsi ibali kondora abagambi bonsi akombwate kurwa magega baitu bakibonongo kora baitu nakirende ngokwana bakina kingo kora akiomuga kone Benjamin Mosioma Ondieki omwanjione tumamenyete nere tukanyora abana batatu omwana Kevin Ndege Runi Raposo
bibi kwali nganero mokogoti oye ukamenya buyamo n'abana baito tole n'omuleme ukamenya emyaka emingi ani amakweli tabwati nsoni ati omwanki one tuwaragirete nere mugaso tukaragira buya ngasoka gochikubura chinyeri inkoira nanganyora omwanki taiyo tutumane tinere kende kyonsi akagenda tata tantigire tinonya nenotisi yo ona babisa bawo bali abandi bali bakura baminga otukomba likurara ninje byeka balengerera tyamo n'abana bawo batwire chimbana abana bawo ntuli kurara nigo bakuboko botukuna mugaso akondi yebitina bitayo onekero konyora omusanja buli mumurumu abakule itukoma munomu abakwenikwa abana banyembaro wamenya konyora lisaje libono naliri bwate bukombe kabisa likwakiki kama bunga bana mbayo mukiyoyo oruga kwa Maria ali abantu bale ko rukendero ngori kende kyonsi kiri kyala kwa abana baye barangire omusaje uya kabeka kyonsi bimo bu aganseri abunese lakini ngatene nasingi tuwanja ine neswiti yani ngamatebiga ati ndiko ono kingire take kwa monyore oyo kingire take kwa nyorore tirerinde ono gakitata tukuburi ande ingigakogera ubwate bitina lyoka gochase mu mumino gasirete amo no mumino igweta para omumino yagakwa kachiko ngepa onse kanga ha anda binga naraboki ono kinaraboka usimbu onende abakungu bali mwesi bimora ababoraka imanyete no ande abande mbaro bakwetera mangananga muna tege temba tebinga buli tuna abakungu nande tuna abanyasai ontonde bwensi ogotoire kiara no nyane pipiriyo manene gego tebanga bwakunire ndolera ya nyasai nene kene na gotebiriga ekero kuri gitabu kiamika isano ibere isano isatu ige pipiriyo gotebanga tigago chengereria ne tata ekero monena go chigotongi chitonchi buri asige suntekere asago chigotonga chitonchi chiria ya gotiringira nzibuna umanye konyora mononte ni musibua ngotara ni kurando tata no sabe libutigos abanje go ikanko asenge je pipirini ge gotebanga umubiso umubikira makaru umutugo tige bintu biriyo kwata aya amangana aliyo sipi mubwata chimiti chirimo kobeko botukona mugaso injemba kukwane bwanguiga imbwati amange yeso yo ila dikole 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 akibano tinko bweba abana baminto baita sinyali balindege kurwali Minnesota Caroline Ochieng kurwali Texas Salome busibuli omwana ondege kuru Nairobi James ndege kurwa Mombasa ama no mongino orutu kurwali Ikonge ama naisa Kanyaema abana baminto tingo bweba nabo igona umigekara kurwali Kerumbe Dali masimo kanduli gante binga mangana inye oya beka tolengera omabu kono tuwanja tereki amono mwana minto makambo wogo ikabu ekerole nyomba mwawa nkwane liyo mongino edi abangina bali bonsi pingo bataye mubwata bagaka bayi bali amotaba eti amasikani manyombo gaka neli tiro liyo mochi unanda mubwati omanye munangwa
yani ngwa yani nara sikoligera limoyo lakini lili barocho mugakone mbale mukwana sikaba ngaka baito igo Akapole rende my sister kaki. Basi maite maite katero kupondo siya mali. Your song otera kwao unaangalia basi asante producer Joseph get the point. Abantu kila tokenderete I would like to recognize abantu bali bagonkonya to make this production possible. Bali bakora this live stream mukonyora. I just want to give thanks and kumshukuru Joseph Mugaka. Mungu analiyokoroganya kutoko akuri ku Joseph Mugaka. Osaba mutagite bakomnyora nabwate page akuri get the point. Pia nabwate YouTube channel akuri get the point. Egasia enoko asaja ago post inspiring information ama ubiri wotete kwa motivated na wakana say YouTube channel ya and you got no habikita wa ubiri mbali ega YouTube ya siano ko motivate na ku inspire abantu. I want to thank him so much. Nendo chinembwate Eugene the cameraman, Willie the cameraman, Tamara no ale gali you know it's a team roche egotokonya kugenda live. I want to recognize them. Otero ko kwate. Otero ko kumenigusa sana. It is tariko terorate ngere but kuna kotera you think so much what women baraba buraka widows are going through in their lives. Abandi nabakanya bakon bakanya abantu bawujamali abandi mbugatie murende kandi bawuruchinyumba amali mu muroba mwabo nono cyangwa abantu baburi abantu nabo muroba mwabandi usichikamati kiko kungachikamati chini abachikome bishwa chirongo muntu uyuruchu Pogi mabugakuje muntu akwanda so kumanya nago tikirandi muntu amenye tabijya kabisa ubuzima amenye to bijya bata bakachigaya kamuntu chigaya abo uchinyumba amasenge chipiroti kuna bano uchinego kamuntu chipiroti bano muntu uri utigara igo abana banyoro kulimo ko soma kwasi yani nona bana bali nona yanga bakobeka teyo because mbawude mbawu banyanyase tu kintu byabo bano mbakwa tikenge bukwa tikenge yonsi Audio ko sawa? Okay. Ni patre? Okay, sawa. Okay, good. Kidogo tu unachua tunataka tusikize kila kitu. Umayete igento na kumiri mpaka na story umwe mpaka wana story. Gladys Mapenzi. YouTube channel ya Evono iga. You got 0 subscriber. Actually, I was the first subscriber. You were the second subscriber. We have 71. Okotero kutua upload rero. Views irenga kubwa 1.6 views, 20 likes. Kia abantu bami. The only way, yani ura support ya abantu bana. Lakini YouTube channel ya. So if their YouTube channel grows, they grow. Yeah, okogenda si Facebook page yabo utai na igore Facebook page ko Gladys Mapenzi. Like, follow. YouTube gali like, follow. Amatera nara ko kachanda hata ngo ikanonye 1000 views for a long time. But we hope this ndio mwanzo wa safari. Botiare ko wetera abantu baminto bali sikali bana twale mirenga uchitore ko babuya no gotra YouTube nimete ngaki to bekere tiki ndange simeli yabo nara kwa mwete jende ndange kai ndako bisanda na bule iraela akamulika mwisi kali kaka Gladys Mapenzi kai kale no
By the mugambi. Koro kya wana. By the way, yigendera bwate. Did you walk one? Nara, you want to make it? Ukandeta sino tomenye naye itomenye naye kwangeira abana alafu nara but confess usire ontomeire 100 smart nirisha bwiko yeah abandi that's nice. Today go to the smartphone. Today go to the smartphone. Amen. Lino moko na YouTube. Moko hata ko intego. Tali kento chikubeka YouTube. Eko genda. Muri kamuzi yari yangaye. So okay. Number no 5,000 na 5,000 tuchakire ego. Abantu bakoneta. Then we buy your phone. That's Asante people will show love and support. Chinamba chiabo chesimi no chira. Akina ndimo chibeke buya. Ntemura ko banyorinde no karaba inamba yako gari. Namba ya 07 26 89 67 81. Aba mjita itakuwa na mangana mange because we go and do the video shooting. Yeah, shooting. Here, we are going to Kokendra with the video shooting Tokendrete. So into that I go update una Tokendrete. Baga nitako shoot a video and they need your support. Kichi namba jesi ni chika wantu. We need your support. Chesa ni mpesa kidogo au kutuma kidogo. Na message ina ya mpesa toko kana. Kana tabi. No bwiri. Kati katuma tayo basibo. Andu bamtu basibo kirega. Na jeti ngwana. Bako meretaria okobaka sibika okali nse. Na kabisa ka. Kawe bituma. Okay, no yo kwa. You want to make 3,000? I've sent you 3,000. I will send you more. Oh my God! This week, you buy a phone. Yeah. What? Let me see. Abuna bantaba ya. Abuna bantaba ya nyasako basi. Nishi nyumba chiyabo basi. Akoroku. What? Akoroku Walter Ombaye. Walter Ombaye. Nyambariga. Ndabiri ngo nandengo make sure we can do today tukotaraira invite tikatara sanga kwa comment kidogo wega Moses Sabroni yako tava nice job kiongozi Honorable Lumumba Justus Masegege agoteva guys tufanye ile kitu massive subscribing ana agotevya bantu na tugu ya YouTube tukosugumi lakini ureka 1000 subscribers maji gaja bakusimbale ngatolega bale online bakusimbale ngatolega kaji bakusuma abange haki chipando sinto bwate so nada te wasoma chi commenting kaigo tugenda video shooting tugenda Mwete, otarangole kwa rwatara ngaki. Indombire ngo bindongo cyabire byacice. Ngo cenjore baba. Kucenjore. Aye, dolire watarakoli. Imino bintu byacince. Aye. Turi ari watarakoli. Aminde bindongo ce Amindobo gimango cenjore tata. Cenjore. Amindobo gimango cenjare gati. Marengo mugomba lerongo abana. Abaringa bachaire barabesha chiri Ayi abachaire kenyoro barera barira mege Nyawe sayengo chi Manganango chenchale tata manganango chenchale gaki waita manganango chenchale tata manganango chenchale gaki
ki abarenga bagomba lero ngogonke barabana renga bagomba lero ngogonke barabana abarenga bataka lero barejitaki abarenga bataka lero barejitaki abarenge gotwero lero nekoro abagajete abarenge gotwero lero nekoro abagajete abarenge bajaire lero barabaishimigwa abajaire kenyoro lero barabaishimigwa abarenge korundia mogote nikikaoni lero bono igane kigali bagotarera lero bono igane kigali bagotarera lero bono igane kigali bagotarera yamangana ngo chenjale bono amangana ngo chenjale gaki yamangana ngo chenjale tata amangana ngo chenjale gaki yamangana ngo chenjale tata amangana ngo chenjale gaki waita amangana ngo chenjale tata amangana ngo chenjale gaki Enenyoire minto enchera tata twachaire Chinda chatoliete chigatotabura ebyara Chinda chatoliete chigatotabura ebyara Etware otacha okagawonya titokorabya Etware otacha okagawonya titokorabya Owamagora ito akawabuna ezirasi Amagora ito akawabuna ezirasi Owe amate gato akamwa mochere Owe amate gato akamwa mochere Owe amate gato akamwa makombe Owe amate gato akamwa nyambenge Kaita manganango chenchale tata Katia manganango chenchale Tujayo mutakango chenchale tata Abandango chenche vale tata Yamanganango chenchale tata Yamanganango chenchale gaki Waita manganango chenchale tata Yamanganango chenchale gaki Etojaya moto kowale umutaka Etojaya moto ejera konyo mene jiro Etojaya moto bamisa okumukumu abarenga bagomba ngo narabaraba abantu mbali barenga bataka lero nabeshimira lero ekirasoko bokoko mambi ngo kenyororega mbali bale igoro bago chansa balense atirego unabo ubugima bwense komenye tole moyo uplift people support people where you can okoro muntu bwate mechando tagweta tema onye kole no weso muinwecho kwa sababu ubugima bwole bwense yetomete chinga kichini chinyenga mono maisha ya kuishi ni mafupi na kira ubugima bworo bwenge the purpose y'ubugima no kukonya kuinua wengine kupigania wanyonge simama pamoja na wachane na mayatima usidhulumu mtu yeyote hata mtoto mdogo ukimwona leo usimdharau kwa sababu kesho yake huwezi kujua yeye tunaotole na bao Sabby watu na Gladys gaiga wako chini lakini hivi mtongo change watainuliwa sana watawekwa juu na mataifa yote ya ulimwengu yataweza kuwaona. Sisi hatuna mambo mengi, tunaenda video shooting kidogo, basi tutaendelea kuwapatia update. Kile kitu nawaambia video vile naiona, ngoja sana. Na huu sio mwisho wa safari, ndio tumeanza safari. Ora na watebia these ladies of Penga, next year summer they will be in the US and the Canada performing. Amen. Tutaweka mikakati
tuhakikishe kwamba wamepata kila kitu. Unamote passport inga akaenda kule. Gladys anaendelea kutafuta passport. Because we want them to shine. They have to shine because they have a talent. Ni waimbaji. Na with due respect, I know what una family sometimes inakuzuia usimbe. Mo yoro mwako kubono kwa undika. Sukunana. Support this lady. Support your wife. Sababu umepatika kuwa mwanamke ambaye kuna talanta. Kwa sababu kuna talanta, usimsuie, usimkanyagie. Support her as a husband. Kama unampenda, support this lady. Undika Joseph. Ncheke ndo nako sabagiyoka. Only one thing, support your wife. Patie support matiki kwa nyomero musubati obwate talent buno tali unakero kwa monyolira bono. Utaite ko musuma go chichibando mali. Utabya tatagotera tintake tiotere because let me tell you, kikwa nyomero mwana obande. Improve our life. Give her freedom. If you love your wife, tako mwaka, tako muita. Because as ndakera ngukwana ya because umugako yabono Joseph ondikana rotaka nyakurika comment ukimwirira mukane bono yegenda igo agenda urya basacha no ndugu bono rakwana igo it doesn't affect me but it affects your wife. It affects your wife. Ncheke ndonte support one another inaba na muziki. I know gokoira na gochinga you will celebrate what we have done. Because you can take na kecha kwa teneki. Yeah. Ngotara muri nondika uri mwengu no nyagero kwenda Canada. I want you to come with your husband. Yes. Akubugeria gita kokotera. Usene. Bon umanye tetali bantu bonsu ba tonge tu abalemi usaba ali mumara banyagitari. Music is like a ni kazi kama kazi yoyote na ni kazi kubwa. Kera ntu bata bana muziki mata kugera chinde. Yeah. Ono au prince nda. Lito amuro chiro gorogari. Masidi setara ko ma tata liriago tinagali yago ngwani tali masidi yaga. Uri no mwana musiki uchaka juice ya no mwana asole. Uri kwa rojo bwate masidi segai. Uri tali musiki wetu mwana uri masidi Benz. Umusiki ngo akajirora abantu kinyomba. No musiki ko era abantu basikwa. Ngo rutekera twarnya gutara igora abantu. Uyo nsabi yani uko kwani go no mwishimira. Warute none muti ordinary kuna kobisa bisete ngintentare ngibiga oyaga tagonga singa Sabby Okeng'o kabonsi ngati yeah tete sabe amabira tete saba amabira kwa nyamba ya my husband. Okay aba mtumwanya abantu ngogo sati yani kandi ya metoka Aku naman din ba? Mas bakit na ako? What's up? Okay.
Yeah. Pono tiga mheshimiwa. Tiangu saba mabira kwa niaba ya my husband. Maite we are humans. Na ndi ntubwa tubulemeri bwetu. Arona na kole tigiri akakubeka mtandao nga kwa irira Samuel yose akwira bakungu babandu baira Nairobi yote ko bakorere biratagete. Lakini naomba msamaha. Nakuomba msamaha kwa niaba ya my husband. Take it in your hands. Umsamehe. Nakuomba tumsamehe. Yeah. Unajua ni tukondaro lemu you. Yeah. Yani ukwati ganja nje ko to perform. Yeah. Yani kwa kwenye paki kama na perform. Akidashukuru. Because you have a voice. Tigango tell Sabby the queen of Penga. Yo watema. Usindokoni. And that's why how can we celebrate this lady? Keraro charo to mu appreciate to mu uplift. Yeah. Ndoka nyange kinga kiri abantu ba tumlimi changa. That's when we come up. When you are still strong, you can be able to say, we have to promote you. Amen. So keep up. And get the key work with you. Yeah. Yani kumuinua. Yeah. Chipo intichirira tinka. Chabera pona. Bas, modern producer yani kurwari kiri manyete mwete producer kiri mwete na Elio ya chirense lazima mnyotale kebisha maneno. Kurwa mwete tinko. Kwa seli yyo mugandi mwete kuseni ni mwete kote. Kero na lenge class 6. Ntena kabugo irie mkeburwa. Na tera isika I love the rumba. Sasa mimi napenda rumba sana kuliko benga. Because that's the gospel benga mwana isenga chaba usiba mtu baje tego kitu ya raka bwana. Ako tera nkulikuwa samba mapana. Kwa tera kuli ndio nilijua niko na samba. No. Nimetuma wakusalimie barua pia nimetuma usome. Yani pale ndio mtu aliniambia unaweza imba kama Bilia Bet. Bwana kurwa hapo ngaweke kumbe mimi na sauti naweza imba kama Bilia Bet. No. Ono akitika tokumonkonye mugambe. Mkonye gakinke yani nke kuota ya bali. Asante. Hey pastor na wewe unaweza tuombe. Yeah. We want to have a prayer because Mungu ndiye anawezesha mambo yote. Tunasafari mpango yetu bila kumkamilisha Mungu. Anto ba minta santi asenge jyo gototegerra kere niri ngambi yamono naliko batebia basani bali baito muri skari motomana mari itaino gocha tuyanyore eri ndegere ekero tukuchigosokia sani y'omugambi oyo ito kama soki bakwani bonse pi abasani bali ba muna mogotosira igo nabakwani gaki mwamanya na into notora muna ino gaki tuma mari itaino bwangu ige sani te baseko batika magega basi china machakuno chirega abugo manchi begete aye yani meba tene po unatoka kwa butana ina support yao because mbana na leka akiba kwende kwa genda bei miti ya kama utana yange ingia mugambi no bwate heke ayokurwa sinyasa nande sani na gota inaki I've started it umugambi Samuel Okeng'o ile introduction tera swa body bado aibu no gocha video yoko gocha gocha igo asante. We come to the end kwa program ya siku ya leo, and we want to thank the Lord kwa maana ameweza kutuongoza hadi tumaliza vyema. Shall we believe and pray? Our Father and our Lord, we humbly come before you at this time to thank you for the blessings and talents that thou hast given to Sabby and Gladys, with the good leadership of Mheshimiwa Samuel, who has given them another opportunity to engage with the wonderful community that's online. Thank you for all that have supported them. And thank you for everyone who is going to put their hands to continue supporting them in their music. So we want to thank you. For you said, let no one
despise the days of little things. For them, it has been their low days. Now you're giving them great days, even to see their music move to the next level. Bless them, even as we move to the next step of going to shoot. Let your will be done, for we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Oh mama. Yes, again. Tete Yesu Kristo mwana Nyasaye. Pesa. Maliza na pesa bana. Pesa ndio tunatafuta. Anapenda pesa ndio hiyo. Hiyo ni rumba ya kisasa sana. Rafiki wa kwanza ni pesa. Hapa duniani jamani, rafiki wa kwanza ni pesa. Maisha ya mwanadamu jamani, bila pesa ni kazi bure. Maisha ya mwanadamu jamani, bila pesa ni kazi bure. Oh mama. Yes, shida. Chochote ufanyacho duniani ni lazima tumie pesa. Chochote ufanyacho duniani ni lazima tumie pesa. Ukitaka maisha matamu ni lazima tumie pesa. Ukitaka maisha mazuri ni lazima tumie pesa. Ukitaka uite mheshimiwa bila pesa ni kazi bure. Ukitaka uite mheshimiwa bila pesa ni kazi bure. Mapenzi siku hizi sio damu wala sura, bali ni pesa. Mapenzi siku hizi sio damu wala sura, bali ni pesa. Wakati wa sherehe za harusi au matanga ni pesa jamani. Wakati wa sherehe za harusi au matanga ni pesa jamani. Makanisani